baru dapat proyek? Ini ditawarin sama aku. Bang, mau bang? Ini ada proyek. Ada 2 proyek. Yang pertama 3M. Yang kedua 4M. 7M. Di mana? Nggak usah lah kau tahu-tahu. Kau semuanya pengen kau tahu. Saya sudah nang ibu toho. Deh. Awal manukun di dia ido. Dah aku pa buat pe. Dangat tu sami. Deh dangat tu sama. Kalau manukun daerah na di ba, dang mencampuri. Di hutan halakan. Mama. Pola set tu sami. Kata bo so ngonon. Loja-loja ho membangun hutan ijolma. Hutan melak so ibangun kuat. Hah? Ulat kejo. Loja-loja ho membangun hutan ijolma. Hutan so ibangun ko. Naso bersisir di belum madok kosong ni. Bego ho. Mulu bego ho baru marsisir bulu. Atau di jol majo. Atau ni ijolma jo. Gelek ko manusay balga somati ho. Maksud to songonon. Dang naso olo iba mangurupi hutani iba. Ale seminar ranget tu sih seminar ta songo dia jol madi huta kan. Mawar wah. Dua pinggol ni jolma di huta. Tarsongo ni ba umma. Dang na subuhi seminar rap proyek ko kubed di huta.